Хорошим. Емені йолыш тупты, может сукиве. Алиса, қайда сенің Мишка? Сенің аюың қайда? Ана аюың болып біткен. Аюны отырт неге орнына? Бөбеттіре соны. Бөбетте ана аюың. Шкафның ішігін жауып қой енді қызым. Бөбөйте бітті ол. Қызымның аюы бөбөйте. Беме yaşadı mısın? Hayır, şşş, doğrudan. Так, sıktın mı olanda? Жыламай mı olanda? Ne olasın sen keriden? Ay albüm ağır evet. Köpek tane hiç de hazır hiç de. Ay köpekler görme özünde. Oy köpek de tayo kızım. Oy. Eyde bulaşayım mı? Ay. Bulaşayım mı ayına oturtturga şunda? Eyde. Hayır, oturtasın ben seni anna. Gashırka pasitmi mi ayu? Gashırka oturup pasitmi mi? Oy, epet yığıldın. Oy. Epet yığıldı ayuğa. Kimden çeşin cevabı? Sinekten mi? Neyin de atıp verdi? Oho. Haydi. Oba. Haydi. Yığılasın onda basmayın da. Hazır yığılasın. Ana ayu yığıldı. Oy. Ayu yığıldı. Kukuruzный палач çıkarsın bana. Gittik biz прогулкаға.